Mentang idon hang ni hanas fast office hang ni halat mukra akaba kadon kene yo meiram o kata kam kayo nam ta ki nong rap bat hang ni kayo ki nong rap ki baper ki badon hapo cho hanas fast ki wan ban showcase ne ban pen I ya kita ki jor ki chap kamtam kita ki jor cloud ki babun nangi mentang ila juklet kita ki jor cloud kamar ki la ya tang de ki jor ki baman kasih ki bangilo ki bangila banyo na yo Andre yang ini rong sepo ini yakin nong rap kibawan rai kita kejor klau kiba bun menapeleng jongi yang juda kamyo hake yo kibaman kasih. Ngiwan rai kan ka jing di jumi kini ki jor klau ki bangi yo hina po kesino ka jumi dalam bahkan ka harma market ne udah jati rama bangi yo nak per ne ban maina ma ni ong ban maina don ki ba ong kleng siar ro ne kane ka ka pasyor kai kada khot kai kene ma khot kai kini ngiwan ratang nak sino ma sino mau beri nak sino mau beri ya kini te ngim ju kham dia pi sayo teng teng na marbal ada ngile chakiyo teng teng isya khanyot na teng kabak ngilai ka sinong bompat like kali habi ada kejat ap ke met te ka semjing ngi teng ngilai sayo ngi dia spotong kasih kum teng meladi kabai kit kabarem kabai kali kabarem takai dari lembaga ka farmer market badan mentar dengan soba hanya rap bun yang ngi kinong rap khamtam ni kinong kondok kabapen ketik yang apat kalong namarba habang ngahikaya kita kicingbam kibre ki badan posna ki ong bang ngimbang ban bam na kata kadau kenya ngak ya le kumno ban kring ya kini ki bre bakin wan bam ya uni ucing bam tenrai bat ngapersang ken ban pet na YouTube ya kitu kicing bam basna ki dekhar ki moida mentapan ngaji hikai pat syawai syakawai pat kasnong kumno ban sna dawai organik ban penjap yang cingtung kum tu menswa tengarep tengah ya trailang ken bat kanas pas dalak mentapat ngam yo puar suruh ban rep namarba ngalak pentubit yakini kikam ngalak training hapo IHM leng baga jarap congkan arlem tengah ngapentibit yakini ngapraktis dan ngalak yo training ngatresito kumno ban persyang hayeng hangdi ngi layo ban wan rai kini kisambai ki ba penmi hinasnong de ngi donro ki value added product ki ba penmi hinaka group nasional bat kanet spasite la bun snem hi tangba kini kisambai tingi dang le dang sisnem arsnem enta ngakala long kaju hi ngamnang ban ong no bayak yo kisambai ro ki yat hi ki value added ro ki yat hi ngila form cooperative society te hakini snem te ngi don ka ALC group te ngi penmi ki jhur tenrai ki bangi thung hi ki bayo nak per teng teng ngi lekhe hi naklau The food over here is quite nice and everything is quite... The tea was very nice. The aroma of the tea was nice, I guess. I can only say it's nice. So it brings back culture and things which are lost, which people don't follow anymore. Tementah kini ketika first time param hadian jong pandemic mangis bangbiang kini kinong rap kini badan hani kini na kini kisnong di bafer di ba komalaong fimene kibangi tray mangi na kanas pas ni iba ka response yang ipa balik long very positive kan ni kinong rap jong ile kim jula ban pendap iki jor kidawara am kemud ki wara kini jor khlaw ki wara ki pathau ki itu jor ki bami na po snong ki bafer to kada hadu terhadap kembali baje sabaje ki
jing ki jur ki jabro khai kila ludut kani ke silong tam ngin showcase namar ke bagi jingmut jong kani ka nasfasi ke long ba nyen pen em yang ya kitu ki jingbam tan rai ki ba manging la sak man klet. What you have here is a treasure, and just to try to safeguard it, insist on policies that recognize the indigenous food systems and the importance of community. And one of the things I'm really taking away from a lot of the intact food system here in Meghalaya is the use of wild edibles, and that was so nice to see in the school meals. Many of the foods that are foraged by the local community, sometimes by the parents, and then served to the children. I thought that was really beautiful. Kawai mga mga pay kini wan kini kibuan kina kini yagi ka hope kidan kita kajing itu biang yagi kerap tendrai biang kepeliru kumno kinong set yagi benang kendong kidai benang lagi ai la yaki hagi rupang bubon ini kan kini semua yang ini kerap tendrai kidai ngiri bi kamejan kamar fanya ka makanya ganti kimat kebuah juga.แต่ก็ลองแค่อีกก็บางส่วนถนัดบรรยายบันหับเวลาอยู่สงบรู้ในกีบเรียวกีบากีฬาไอก็ตะกันจิงรอกับบากับบยังนามารบาก็ลองแค่อีกก็บายิมจุดายอก็บรรยายมาเด็กนี่กิจจิงบามกีบาชัดเด็กkita kiจิงบามเด็กjohorนักjohorคลาวบัดกินี่kita ibaro kini ketika senjam kebaka nasfas kalasim ban kentiu ya kita ki johor tendrai ki johor klau ban wanra ya ka jengkot ki jengkya babiang ling ba kini ki johor bat kamdei ru kasil ka baningkong kan nasfas kala jupanlong ya kini ki jajyo kisnam ki balada baro komon sipen kemau haki ini kendiat si na hakawi ka video jong forefront media pila banyo i ba kanas fas dang hasan kadang let hakawi ke school hang the ha la sok plea sok ra but ban introduce kini ki jor but kini ki jor cloud hakam midday meal jong ka school kenang ban penti kena ba ka jingbam jong ki kena school kan long ka jingbam ka bakot ka bakhya ka jingbam ka bolong organic ane kata ka bom don kano ka jing ai dawaiแต่หากจริงๆกระนั้นบัดกีกัดตัวกันงดกินนองรับกีบ่าวันบันบุอยากกินดุการหางเนี่ยสิมันตากลองเกย์กีบ่าสุนทรบันยอสงหินักกีบ่าลิงบ่าคมกินกีจัดเยี่ยวกับบ่าปัญญาดักกีกันหุ่นกุมกันนัสฟาสกาละบัญญารับสิกัดได้อยากกีบันปัญญาเยี่ยวอยากกีจอร์กีมาร์กีมาตากีบ่ากีดอนบันไอกีดอนบันปัญญาเยี่ยวkarena kalian jong yu forefront ni bo tang ya kajing kit bok kebrang ya baro nadu kinong rap hadu ya kana fast ru komju bakinang yai trai khamha namanta kajing ba hi jong ka imang salang